Ni uone saa cia Vilingi wa Mauvoo mwendone wa saa umwe na nusu cia wiyo masaa mabilika ya umilone wa sua masaa mailu makuumanyithia kila cha kiteka muno vailembetani itu ya ukamba na ndi ionde umundi wa kwambilia matukuni miongo ili na atano mwai wa kenda mwaka wa ngiri ili na miongo ili na itetu karibu thini wa o Vilingi nikendose thia nitu atambania nginya muthia no tunenani kwisila ili itetu kenda imwe itano namba ya otumani mukuvi batendivi tuma utumani vo ambia na ndeto Mutongo TV ndabie woni waku yulwa Mauvoo ngwitha ndi unengelelia va thini wa o Vilingi na oinge thini wa mitandao itu yonthe ya mekumukanile kwa oyu katuambe kuona amwe kati wala tumanengete uitu ala tukumbanisye ni vamwe na chama cha UDA kuliana na wendekithio wa kuongela ivinda ya president kwikala kivilani. Gachagua umano na Kalonzo vyu ni ukani wake muyumbe wa kadhiane Robert Mbowe. Ngwata ni wasia kanisa kisoane kulea kisukio cha Mombasa kiinengano miviani ya kimbene. Na asiyala mena siana iwaite mungatho kwa kwenda kama siumelie ikwate uiti. Vilingi wa Mauvoo Ni na udhochani umanyithie ni ERASTUS kithukwa NZOMO na ke Teresia Mwende aliula Mauvoo kwanzia ya meko na imwe kwa imwe tuyambiani kana President William Ruto asiokethia va Kenya kuma Amerika ivindani ye unenania yulu wa kuongela ivinda yake kwikala kivilani wende kwikinyia kila muthenya. Chama cha UDA kwi umuthi ni chevathulana na wendekethio wa Senator wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei kana President aile kwikala kivilani miaka muonza kwa kila tamu vala cha weta wase wa President ni umwe ula ni kana vayena ivango ya kuvuthisya miao na katiba ona vanini. Ngalikoni yake Cherargei ni wetetea na kuasya kana kila mundu ena uthasio wa kumya mawoni make mbe wa nzama ya unenania wa vamwe kati wa serikali na ulei bipartisan talks. Mwandiki wa Mauvoo Benjamin Mwaka ni wangu vingwa Vilingi wa Mauvoo na ilivote. His Excellency, the President of the Republic of Kenya. Unenanya yulu wa miaka President kivilani ulona asiukiwe weekendi embetu ni uende kukwata mwaki. Wendekethio wa Senator wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei kwanza meonenanya ya NDC kana President haile kala kivilani taamuni ile sia miaka mwanza kila umwe umonde uituma chama cha President cha UDA na ilana ocho chama cha Senator oke yumelia na kuthesya nzeve. Kuanana na mwandiki munene wa chama cha UDA Cleophas Malala ni kana wendekethio wa Senator wana nditi uwoni wa chama kana wa Musumbi na kana President William Ruto ni waya kithito kusuvia na kuatia imenge sionthe cia katiba kivo kila cha miaka 5 kithilani ta Musumbi na kwa unena nyaone movite ni vinda. The party has stated its opposition and it is correct because I don't hold any position within the party. So the party has a way of communicating and I'm just bringing an opinion. And that is why I was saying, let us not criminalize anybody's opinion. Senator Cherargei yithisa nzeve yulu wendekethio wono wathingila kana vena miaka ili ithela mana Musumbi ate kite kindu. Mwaka wambe wa serikali na ulotumika ni President kuvanga na kusovya serikali impya. Na mwakani wa muthia tuelekelo nyuvanini impya ulona maofisa ma serikali methia wa maimandha kunyuva ingi. That in 5 years, this country is in campaign mode. 1 year is lost during that preceding an election because of campaign. Immediately after election, we lose 1 year through the litigation process and formation of cabinet, settling down of government. So in total, you lose 2 years in 5 years, which only reduces 3 years for government to work. I think we would be expecting the miracles that happened 2,000 years ago of Jesus Christ for somebody to transform the country within 3 years. Kuanana na Cherargei ni kana kila mwene nthi hena uthasio wa kusukumizya kwa lilo kwa katiba na vaingwa kivenge ndino wa katiba kiteza kwikiwa waliuku. Ndongo ikauta sia chama cha UDA evo Commissioner zamani ya uthukumu wa mbunge PSC Johnson Nduya Muthama ni wathingilela katiba kao yuka isa kwitikilia President kuvitu cha miaka 10 kivelani
na kwa uguo nena nyao ni muku thino wa mwambio wago. To the critics, let's meet in the contest, because our constitution envisages amendment of the constitution at any given time, so long as the threshold is met under the provisions of Article 256 and 257 through popular initiative. Vilingi wa Mauvoo kumava musino ilomvi nye nito Benjamin na mwaka. Ni muvia Ben ni tukwetela tuone unena ni usu ya saa kuvika muthia hata chera regea siya kila mundu ena woni wa kumya mawoni thini wanza mesu ya bipartisan talks na hindi disi woni wa kunuweva musia isi ya yulo wa wendekethio usu wa kuongelwa miaka ingi ili yulo wa ila 5 ifike miaka muonza ya utongoi wa president tamu umwe miaka muonza woni wa kunuweva ili itatu kenda imwe 5 tuma utumani ambia na ndeto Mutongoi TV. Mujumbe wa Kathiani Robert Mbui ni wa mwenda munini wa President Rigathi Gachagua au manwe na mutuo wa kunenea na imba ya mukamba na monoti amacha waipa kavinda kala watambuka ukamba Mbui ya Asia Gachagua ndamiendea mbai ya mukamba oseo ingi aimueta hata ukwenda uvathula mbai ila ingi kwa kutetea ile mbeta ya kimani yoka kavinda nekau Mbui ni wa mwenda Gachagua amanye ekevilani kinene cha Kenya yonthe na ailete ubindwa minenele yake. Boni Motesia ne devota witu kumangale kone isu siakadhiyane. Muyumbe Robert Bweva murula munini wa President Rigathi Gachagua iwereta ukamba kwa nyamba ya mukamba na kuendeto itenzo ilwandongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na maundu ala unena tima uthukumi wake ula wandikiwe ni mwenende kuthukuma ate wendi wake munene kuendea na uvuthia kana kunendeto sia kwanya tongo ikuma ile mbetani ya ukamba. Nenda ulikana kana ila ukito kamba nondu atinda athi ukito kuko esa kuko kamba kwitu paiki ndo aesa uka kwika cha maana ekakuka ukuetea andu maitu Kalonzo wa Musyoka oka bano lazima wete Kalonzo oka kuno lazima wete Wiper na ingi sangai embwa okita nondu wa Kalonzo na Wiper kana embwa okita na muthukumi wa serikali okita kuthukuma Kenya. Ingi weta Rigathi Gachagua tawithitwa ivuthia ndongo ikuma kisioni chake kana Mount Kenya ai mukule tungie na kunena relato na kuete umwe na kukwata nyanthi ya Kenya vate kumyanya na ingi kuvuthia tongo yonthe ala matongo ya CNN isioni sia Kenya ko unenda utavia Rigathi Gachagua ekana na kauwa kumwingi no wingi bie no itunga ngone tina kengi netwewie ayenda kubua atongo ima central angi wewe mutongo yukwasia yamo meona tawe kwiwe kana taso mukwiwe nitwisi aloelekeli ndeto siake na no atongo itake anenga nendaya kuko nundu aya maunenga nendaya musi ndakesa utunenga ndaya na kwa atunge ndeto ila ayikania na ndeto ila kunena tisi akwaka na tisi akukilia Kenya. Muyumbe uyo wetakana mituo ya munini wa president yethitwe na ya kutetea okisio kimwe cha nthino ya Kenya kwenda uvathula isu ila ingi thiva ukamba aitetakite kitona kuendea na kulua kimena nthini wa ndongo isia nthino ya Kenya o ila nake munini wa president wale uthukuma ene na weananu vate kuete ndeto cia kumavuthanya kana gwikia mivaka twiwie ndeto cia deputy president ila wendie kuya kuonyeri na ni ndeto ite cia mundu wi obisine tosu ni kwithiwa deputy president wia wake wale mbwe wi wa tethe cia musumbi wa nthi kukwatania Kenya onthe lakini deputy president Rigathi Gachagua aendie atamuka ekwo musi kana wia wake ni kwimbwa akwatie musumbi na wa muhimu muno pyo niko kwatania andu makuya kwa Mount Kenya na yune kulia mutongo yunengetwe mwana wa kwimbwa deputy president wa nthi yitu ya Kenya atona kwimbwa inena ndeto sio kabila hata akembwa inena kana we wake ni wa utete andu makwo kune kumaanisha ithu akamba nzaluo mbaluya andu ma coast on the western on the nitutietwe ni kwithiwa we asia kana we wake ni wa usisi andu ma central na kiu ni kindu cha ibu muno ningwenda umukania muno batoneka asisie kana obisio lo kwete ni wa nthi yonthe na ndeto ilo gutamuka ni utuma andu mama na Kenya undu yende mesile makwenda wikia mivaka ya kimba nthini utongo wa nthini ya Kenya wetakana utonya kweta maundu angi mathuku kuva kutunga maendeleo netina kana kuveta maundu macio ala mala nitumia kama vitu nthini ya Kenya nicho kitumi muno nie ngarama ya mbesa cia Kenya silingi dola imwe urwe musumbi ine anene na silingi yana na 17 o monde dola imwe yanene na silingi yana na 50 kumaanisha thoa wa mbesa sito no thete ku duniani ni kwithiwa be atongo ime unena ndeto itesia kwaka itesia kukwatania
siende na kuwania Kenya mutongo yokela na asia kana Kenya ni ya shareholders kumaanisha andu amwe mena shares nangi maina shares kuni kwasia kana no kwenda kuwania nthi na bai andu makuna biashara matona kuka ututethesia ukuna biashara Kenya ila mamana kana nthino ikwetwe na andu ma muthemba ucio ko Rigathi Gachagua asisi ndeto ila kiuma kanywani kwake a make sure kana enena ndeto cia ukwatania andu na tisi ya kuete wani kaunti ya Masako kuma mitavoni nyenito boni mutesia ni muvea mundu uyu mutesia twisongana mbene kana ngwatanio kivathukanio cia makanisa kaunti-ini cia Kisowani ni ciaumania vanene itambia ya serikali ya kwenda kunengane ilungu imwe cia kisukio cha meli cha Mombasa kwi mivea ya kimbene vala maweta kana mayitikila ona vanini kikitiki matongo ni mwene kivila wa makanisa ma Pentecostal kaunti-ini cia Kisowani Bishop T nalo ni maweta kana enende na ndongo i kaunti-ini isu ya konwa itambia yu itanamba kuoswa ndongo i ingi ni siaweta kana ni kuungama itina wa governor wa county ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nasri kwikithia kana undu uineke ka Angelina Mose nilivota witu kuma Mombasa. Matongoni Bishop T nalo na ula ni mwana kivilo wa makanisa ma Pentecostal kaunti cia Kiswani atongoi ama makanisa ni mawetakana vai public participation ya atwaiwa kukonia ene na ndongo i kaunti itambe yu itanamba kuoso vala mawetakana kunengano kwa ilungu imo cia KPA kwemevea ya kimbene kuyalete ona vanini. Why was the so-called concession done without the involvement of the county leaders? Because from what we know, the county leadership says they are not aware. That is why the governor spoke out against privatization or what now is being referred to as concession. Hatujashauriwa na sisi tujue faida tutakayopata na hasara ambayo tumekuwa tukipata wakati bandari iko katika mikono ya shirika la kiserikali ni nini. Sasa tuwapewa sasa inaenda kuwa katika mikono ya watu binafsi ama kama inauzwa hatuelewi. Kwa hivyo ya kwamba sisi tumepinga ijapo imefanywa ama concession ama imefanywa privatization, sisi kama clergy tunapinga na tunataka the proper way ifatwe na KPA. Ndongo isi ya makanisa ni kuwetakana kavindani kala poti ya dhamisho na Ivasha ni makunekie muno kwa kwasi athaithi na UK ni kingi chende na kuua ni serikali cha kunengana ilungu imwe sia poti kuimivea ya kimbene vala mawetakana mayesi oka itina nginye tambe hivi kie kuungamwa. Sisi tuliathirika sana kama makanisa wakati bandari poti ilipelekwa na Ivasha. Tulipoteza washirika wengi kwa sababu ya makampuni iliyohama Mombasa na kwenda kufanya kazi kule sehemu za bara. Na hata kama imerudishwa hapa bado hatuja recover bado. Na tukiwa kwenye hiyo mshutuko tena tunasikia kuna ubinafsishaji wa bandari. Na sikitiko ni kwamba sisi kama stakeholders ama wale ambao pia ni washikadau hatukujulishwa, hatujui, tunasoma kwa vyombo vya habari, tunasikia tu sasa bandari inapewa. Whatever has been privatized earlier and whatever is going to take place right now, we clergy of Mombasa and on behalf of the people of Mombasa, we are total opposing to that. It was done without the involvement of stakeholders, and the trend that is going on right now seems to follow the same suit without involving the people of Mombasa, these are stakeholders. So we in total don't support that move. We do not feel that privatizing the port of Mombasa is going to be helpful to the people of Mombasa. And if concession is deemed to be something that is going to be helpful to the people of Mombasa, then it should be done in the appropriate manner. The leadership of the county needs to be involved, and the stakeholders in this county also need to be involved. Ona uye vondongo ini siya watakanave na vatu wa serikali nene kuwania ukwati ula ukwatikana kumuna na poti kwe serikali ya kaunti ya Mombasa ni kana ene ndhima viki kutedheka.
Why is it so difficult to allow Mombasa County to also benefit from the natural resource, which is the Kenya Ports Authority? Because the sea is here. It is found as a natural resource in the county of Mombasa. So we urge that even before we start thinking of privatization, even before we start talking concession, why don't we talk contribution that the national government will consider to give Mombasa County as a result of the port being a natural resource found within the county of Mombasa. Gilivote Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Andiki ma Mauvoo nimeendeka kukwatiania na kutethia nisiana ene ianda kipatokanio ndini wa kukitana na sieko cia kauwa kimivai na sieko ingi cia kunyamaua kimwi o vamwe na kulumia kimbithi na kuatia mituo meseo ya utangasi batekwe kiangaliko imwe ilame kuandika Mauvoo makwaneti aki cia mwenendi unikuyana na nzama ya makanisa va Kenya NCCK ndini wa kisomo kimwanya kuandiki ma Mauvoo kaunti ya Embu. Minista Muviani wa Mivai County ni Esujen wa Roga na ke ni waweta kana sieko cia kunyamaua kimivai tasithitwe iyulu na bena bata wa andiki ma Mauvoo kutethesia kukitana na sieko i Ben Mosau nilivota wito. Zama ya makanisa va Kenya NCCK ni yamenda andiki ma Mauvoo kutethea nisenekana kukitana na sieko cia kithio ila siute na haki cia NND si vonza iko ya A2 kauwa kimisi kuvukwa ovamwe na siko cia kunyamaua kimwi. We saw the need to bring them together so that we can have a discussion and a training on gender sensitive reporting and also to empower them. We know that they work professionally, but there is also need to always sharpen the skills on how to report cases on gender-based violence professionally. And now we had a very elaborate session to discuss and to train and have a capacity building forum on gender-sensitive reporting, doing the work more professionally in terms of being very sensitive when sharing the cases of gender-based violence without victimizing the survivors of these vices. We must work together to harness synergy with other partners, with other stakeholders for us to be able to eradicate or to bring these vices to some level that we can say that we've done it. Minister Muviani wa Mivai County ya Embu Jane Waroga eweta siko cia kunyamaua kimivai tasithitwe cie yulu avena vata wa andiki ma Mauvoo kukwatiania na ene yenda kivathukanio nekana kukitana na siko ithi. We've had reports, though we may not be able to quote the numbers, we've had reports that GBV cases are on the rise in Embu, teenage pregnancies, and that is very worrying. It's a worrying trend, and we must make, as a government, we must make deliberate effort to come up with programs that sensitize and create awareness to our men and women so that we are able to curb these vices. Andiki meweta kauyu tawithi ito kiemela ni kwitha ene ndimethi ito maivitha siko ithi ila cia mekumbila. Na ningelipenda kusema kwamba changamoto ambayo tumekuwa nayo kama waandishi wa habari ni wananchi kuwa wanaficha habari ambazo zinahusiana na maneno ya wale ambao wameweza kudhulumiwa kijinsia kule katika maeneo ya mashinani. Kwa hivyo sisi ni kuwaambia tu waweze kutujulisha na sisi tutaweza kushirikiana na wao ili kuweza kushughulikia habari ambazo zinahusiana na kudhulumiwa kwa wananchi katika maneno yanayohusiana na jinsia. Gilivote Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV nyeni tawa Ben Masau. Ene ndi kaunti ya Makueni ni mathuthuwa kwikia mivango myailu na mithianu ya undu wa kwisiania na mbanga ila itonya kuokania na mbua mbingi ya El Nino ila ikwikwatiwa kuwa isioni kivathukanio cia nthi ya Kenya kwa
kwambia mwaini twathi wa 10 ainena itina wa kutongwesya umbano wa atongoi ma ikanisa ya EAC kuma ngwata Kibwezi East County na Makueni ula kana umbano la waendea kanisa ni wa EAC musini wa Kambu museisia wa makanisa ama EAC wodeni ya Ivingoni Nzambani Reverend Elijah Ndae ni waweta NND alama tuanie na kundu kwi muisio wa mbua mbingi tama ile kusomethwa undu wa kwisuvia na oingi kubetangwa isioni i Kennedy Mulinge ni wawika umbanoni u na atumbanisya Elivote. Reverend Elijah Ndae inena ni wamenda inenthi kwikia maolonyo ma kwisienia na kiu kingi kila kikwatwa kukonya na mbua kila kitona kukua meunda na misio neimisa andu onthe twambililie kila mundu kwake ulotavikia kwake tangi aka ona athano ndilamu imwe aka wa ndilamu ngathingilila andu miundani yo nikana withie ni mate mambenzi nikana miunda ndikatwawe ni kiwu withie mbua ya uwa liu ni wakua wi mubande pamwe no nundu mbua ni yukite kila mundu imantha nzia ya kuima na imantha nzia ya mbeu undu wikwata. Serikali ya kaunti ya Makueni kwesela muvyane wako ukitana na mbanga yaendeka kwambisa kwa metukio ndo vatoneka kisomo cha nende kwesiania na mbanga siambua etha ni kutonyeka o atongoi maithisio ni kige bathokanio ni kana masomethie andu undu wa mbue no yukite undu kwa ilite kwikwa na etha na andu labuta matue mathenge mbuzi muno matinenwa namo twambilile o atongoi amenthi pandu be PA be ward administrator be MCA be musili be chifu ogethia o kila mundu gisioni ichake ni wazija andu ala mathenge mwanda makuwa ne kiwu akamatabia kwitene ni mathame maumange pau mwanda ni utumwa makuwa ne kiwu ni kana meyumbani kwitene tuigeze kwambia ukaya andu matoiwe ne kiwu kana indo itwa ne kiwu yolo akimo vya wawime kaunti ya Makueni uyendeka kwikia mevango methianu ya undu ene nthime ukwata mbeu cia kuvanda kumana na ukwati wa kwitha wimo kuni kumuno ni ngalama yolo amekalile vanthi ya Kenya undu nthithiilie andu aingi matina mbeu na matina mbeza matho ichembeu na maleo menengwe yionania Kibwezi East nundu kuinawite nitutonya kwitha na thina mbua yuite tukalea kwitha na leunesa na tongo imagosa mwanyosu wa kumanyisha andu kwitene kumanenge mbau kwitene na alame ba mashinane matithio kaisio ni maimanya kana wala ni ola mwikie ni muungamene esa pio ni kana withie ibinda yi ya mbua nima ni atangilwa na iwo masilanga alama ilie tamalindeku mabukuwe masilanga alama ilete kunengwe nali ukethia kiwu kiitwa andu na matemwenesa withie kila kisio nikiungameke kekalanesa. Delivoti ya Mutongo TV kuma Kambu Kibwezi kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Livoti ya Ken kuma Kambu ni kututwa nthini wa thiumo omukuve na inde nusio ukende na kwiyumbanya yake thani wese wile bakuve na vandu vese lake ukinge ibindani mbwe sunene ekwikwatiwa kuwa no usio kesaitha ni wevanga kwitene na ukathama kuma vunondu thayo waku we bata muno kute maundu asu aingi kwou ndaende to thiumone nenda kwa mbosisya mautumani maku ni utabisi no kandabya mawoni maku yulo amavanangu nengelelia muno kiu kende na kunene wa yulo wa tamu kana ivinda yaku ikala utongo ini kevelani ya president lilikana katiba kitu kiatikilite miaka 5 itina wa miaka 5 twikuna kula kwa useneta wako ya Nandi Cherargei endekethia useithia itina wa miaka muonza ni watu kakona akula president yake kala utongo ni miaka muonza seithia twina tamu ile sia miaka muonza le mundu kwasia mwa miaka muonza kwa musumbe kusumbika ni mingi na Kenya twivathuku 5 isawa tovendwe utani mbesi wa mutoa kuma makani ngaliko sia migwani na ndi utumani ungi umwe wa muthia kana utumani elingaliko ya YouTube Christine Mwende asia hono uzini wale anake unaende Moses Chunga akasia hata anapaswa kuongoza miaka 5 naende ningosomba mautumani otwende kwa oyu matukani. Mauvoo maende mahalukete na iwinda na nzebe
kwi Mauvoo ala maetawe ni mawithiuluko angi makakwatanwa na ve ala mundu usiawa namo. Kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwawa sivitali. Kweli kwi wau wita wa kuowa. Kilungu cha uiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu sia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Tene ujaila isi kuona usi mungalu. Andu mabanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kwikatwa kwata kiu cha kwimando. Pe maundu maingi wa mbe ula wila isi. Pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi. Thina yu abawenda ne ku-establish kana siambo kwata. Lakini ona sia kwata yu ukaokethia ni sia twa miba sana kuma kwina thina muno. Bumango ni ciondu ndinzo ri fiber ndinzo ila uya rimba alisio na ri moyo muno. Yembe yake ritawa Kent na ukaokethia ni nene na wiyo ukethia wala rimwe ni weania. Lakini yu ndinwa ya Apple niweza maingi no thina moyo. Ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia. Yoi, twetele ibinda ya ile kana twithike nthini wa wimi wa kiumuthi tukuthuke na ikinya leo ya nema. Kutacho nda bandu wa imu ninyo. Ni kwata at least lump sum. Ukethia hizi kana kiucha thina maana monza kana chedi na maana tatu. Kimu wendukiana. Kimu witha utono tatambesa na. List ni maana tatu. Kungayana depending on wito wacho. Lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo siakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumi ata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi. Wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena sia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Karibu ni andena kuumanyithia na indi mautumani eli oka unetwa Zachias Mulwa yasia 2 terms only not 7 years na indi nake mundu ungi akasia miaka muonza ni mingi kwa mutongoi utekwatia wendi wa NND miaka 5 ni miseo James Mosioki Nungune Kilungu County ya Makueni. Tusongana bene kana asei ala mena siana sie kumbeletwe ni uwa kungathuka county ya Masaku ni makulwa maumbelie siana isuma sibitali ni kana kukwata uiti nundu uwa kungathuka kana epilepsy no tonya kuitika na ukesa kuvua ukule ni kuma kwa ofisa umwe ngwatanio ni ya kuthinikia andu ala mekala na uwa usuva nthi ya Kenya Association for the Welfare of People with Epilepsy Daniel Mauvoo na ula wane na ibindani ya iseso ya kuandikithia siana ila siekala na uwau kaunti ya Masaku iseso la yatwa iwa sibitali ni wa Mumando level 3 nake Daniel Mwangala ni wabika Mumando na tumbanisia ilivoti. John Maina na Daniel Mauvoo ali maofisa nene kumangwatanio nino ya kawe ni maelesekana siana mbingi ila sikumbeletu ni uwa kungathuka kana epilepsy sithi tusivathwa na kuvithwa maikulia si kusiumila sia masesoni ta ni kenda itone kuandikithwa na kuonekana utethi kuma miveani kivuthukanio ya serikali wakwatwa nu wau na wanengwa dawa wa hospitali nu nengwa dawa ukula gwa watie miamulo ya daktari undu bailite nundu wau wina uiti
kwa ndo moto na kuitwa akabwa kwa ndo ange maile kwikalana mainyonda wa miaka yonde. Because of stigma, you find that majority of them are hidden. And this is some of the problems that we are trying to solve by creating a lot of awareness and telling the community that epilepsy does not mean a death sentence, that it is treatable, it's manageable, and even a kid can grow to a full adult and realize the potential that a child may be having. And also, those who are severely sick can be assisted in such a way that they are also comfortable in the society. O kavindani kau nake Emily Limisi urani ofisa kuma muveani wa uthinikia andu ala mekalala mumuthame mwana ni wandea na ukulia ene cianda kivuthukania makwatania vamwe nthini wa masizo taya na kwikiria kana ciana ila cicio ni cia andu ni ciavikiwa na kukwata ndawa ila ciailite. So we want to call on stakeholders and partners to come and join with us so that we are able to reach out to the community. Yeah, you can see the kind of people who are being registered are people with epilepsy, and most persons with epilepsy are stigmatized by the society. People don't want to associate with them. It is still believed that epilepsy can be contagious, that kind of thing within our communities. But if information can reach out to people in the villages and everywhere and tell them that persons with the epilepsy are like any other, they can receive treatment and live a normal life, then we'll be able to help the community as such. Even abata nundu andu wengi methwa na disability, lakini weza ithia ti andikithia kwa umaito na ku access services ila hospitali kana serikali kunengane nundu maina kadi yesu wina kadi ino ya disability ni withia either wina wia waku ukwata profit serikali nito na kuola koti kwa mundula wina kadi yesu nundu ina disability ukesa ithia dana iba koti tandu alangi ni wanengwa ila cietawa exemptions kwa kisungu na labda nini wewa pe uitita umilile ba mumandu ka nini tabia munana kana uni witi we nini ni witi bwato longi na onya siana wendo nduka kose ke lonely ila ke ba ya musi wona kaitethia kindu ndukambia sina kioi. Daniel Mwankela, Mutongoi TV, kumva kauntini ya Masako. Tuma kaunti namba 16 tuthi kaunti namba 15 MCA wa ward ya Tharaka mwingi ya yulo kaunti ya Kitui Muthengi Ndagara ni wa thuthia aciai kisioni kiu masomethie ciana cio aiweta kana kisomo nicho uthui wa kisio kiu na kila gitaleka takimwe kati wa icio ila bathe ainene ya skulu ni wa Chunga ula we sub county ya Thanshu kavindani kala ukunenga na esindu cia guseu vya ilasi ile na nangio ni kiseve Ndagara ni watavya aciai kana kisomo no choki kaminana na ucha mwingi ula umekumbelete Lina Musangi ni wavika kwa na atombanesia Elivot. Onena na kameme kaka mabisa kama tongo ya MCA uwa wodi ya Tharaka ni mwingia yulu Muthengi Ndagara ni waweta imwesa ilasi skulu ni uwa musingi wa kiuga tasia kuiweni kiseve na wala serikali ya kaunti iungu utongo iwake Julius Makaumalombe mavikie kueta matirio mwako wa ilasi ii otaundu kuelesia. Hili ni eneo ambalo liko katikati ya milima na kutokana na hali hii ama mandhari ya eneo hili, hii shule ya Kiuga Primary ilikuja ikabebwa na upepo na tukaandika proposal kwa serikali yetu ya County Department ya Disaster Management katika ofisi ya naibu wa gavana Kwambua Kanaani yale madarasa ambayo yalikuwa mabebwa na upepo, wakatuletea materials zote ambazo zitahitaji kurudisha haya madarasa yarudi katika hali yake. Manake walitupatia mabati 264 iron sheets. Si ni sawa sawa? Yeah. Wakatupatia mifuko ya simiti 44. Ama namna gani? Yeah.
wakatupatia mbao pieces za mbao zaidi ya 300 ambazo ziko hapa, na vile vile wakaweza kutupatia hata ballast, kokoto ya kuweza kurekebisha mahali kulikuwa kumekuwa na shida, na vile vile wakaleta mchanga wheelbarrow 100, kokoto wheelbarrow 100. Na kwa hivyo nataka kuchukua fursa hii kwa niaba ya wazazi wa Kyoga na kwa niaba ya watu wangu wa Tharaka niambie Gavana Malombe amesikia kilio chetu. MCA na ule yingine munini wa mukoni wa mutalisa bungeni akitwini wa kulia sema kwa tamba ukisomo nokenda kukitana na ukia. Jamii yangu ya Tharaka ni mojawapo ya minority communities na tumetengwa sana kimaendeleo. Vile vile sisi ni watu ambao ni marginalized. Na wazazi wangu nawaambia kile ambacho kitafanya tutoke katika umaskini ni hali ya kuhakikisha kwamba tumeelimisha watoto wetu. Manake the only cash crop ambao tuko nayo sisi watu wa Tharaka, hatuna kahawa, hatuna majani, hata hatuna miwa na hatuna chochote. The only cash crop ambao sisi ni kitu ambao tunaweza kujivunia ni katika hali ya kuelimisha watoto wetu, ndiposa waweze kuwa ni watu ambao ni watajika katika serikali yetu. Ni wawaita kiita kiutethese kukila kisomo skuluni uvamwana kumaua simu yo wa kusanga mbesa sia kwaka ilasi kere mheshimiwa najire kithichoni kia kukwata mbao na kukile kisomo mwethingini mawaita kana no kuenda ya kuikithe kana kisomo ni kia itangova kuvina mono kwa siana ila nini kwa kuikithe kana ilasi sia ECD ini sia kwa isioni kivathukanyo. Kwamba maeneo yetu yote ambao wanafunzi wanaenda mbali na shule tunahakikisha kwamba tumeanza ECD centers, na tayari nimeanzisha ECD centers zaidi ya 5, na hizo ECD centers zingine tunaendelea kujenga kwa milima huku ndiposa kusiwe na shida ya watoto wetu kwenda distance ndefu na masomo. Vile vile tunatarajia kwamba tutaanza secondary school nyingine mpya. Tunaanza secondary school pale mahali kunajulikana kama Shetungu. Lazima tuwe na secondary school nyingine mpya. Secondary school mahali pengine panajulikana kama Katoroni, na secondary school nyingine hapa eneo la Kamaende. Ndiposa tuweze kuhakikisha kwamba wale wazazi ambao hawajimundu kupeleka watoto katika shule za kitaifa kutokana na ugumu wa fees, vile vile wamepeleka watoto wameenda shule za karibu. Utauni watungi ya serikali hii ya Kitui-Movea ndatulese kwa tomba ni mwalimu munene skuluni ulawa umbula kana ilasi itase kuiwe ni kisevembe wa miaka ilimbitu. Ingine makule mutongoi waka kauntini Dr. Irene Kasalo ikithe kana ni wa maite matangi makiwu skuluni nokenda kukitana na thina wa kiwu. Tukapata materials ya kujenga madarasa ambayo yamesumbua wazazi zaidi ya miaka 2. Madarasa hayo tumepewa mbao za kutosha, sementi ya kutosha, tumepewa vifaa vyote vinavyohitajika. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa county government na watu kumbuke zaidi ili watoto wetu wasome kwa bidii, wafaulu ili kesho yake tukawe na watu tunaweza kutegemea. Pia tunaweza kusema tuna shida ya maji, tunataka matangi, hakuna mito huku kwetu mizuri. Dr. Kasalo akikumbuka kama vile MC alikuwa amesema, akitupa matanki ya kufuna maji tutafurahi. Kasalo, Dr. Kasalo vile vile tunamuuliza aweze kuingia katika shule hii, aweze kutusaidia hata na matanki. Ama ni aje wazazi? Tanki za shule za Kasalo mnataka? Kasalo hoye! Vile vile tunataka kuja hapa kina mama awasaidie na pesa ya kujisaidia kujikuza. Ama namna gani? Pesa ya gap. Kina mama ni ukuliola wende kumukuya sema kisio kicha wodi ya Tharaka ni muingia yulu mavikia na kukwata mbao kisomo tanze moya kukitana na ucha kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma Tharaka ward muingia yulu kauntini Kitui Nilina Musangi. Aya tuyuma wodini ya Tharaka tuo kukitui tuthi wodini ya kwa Vonza yata utongo iwa kimanisio cha yulu cha seku kilaki wodini ya kwa Vonza yata Kitui ruro utongo ni ula ukwati yeta munini wa Chancellor Professor Francis Wachira ni mavya ya etheka Mauvoo makana amanyiwa makimanisio kiu meedhitwa mukomoni kumana na itambia ya serikali kulea kuandika Vice Chancellor wa kutoa ainena na andiki Mauvoo Professor Wachira vamwena utongoi wa amanyiwa ni maweti kana maundu ma kimanisio kiu ni maende saa na vaimo komo wa amanyiwa unakusiwa otondo Mauvoo manathiuka mitandaoni. And reassure all students, parents, guardians that Seku community and the Seku community and other stakeholders and the general public that there is no unrest of any kind at Seku, and there has never been any since this university was granted its charter as a public university in 2013. Indeed, Seku is one of the most stable universities in this country. The university is operating normally and optimally, as it has for the last 10 years since being awarded its charter
as a public university in Kenya. We would want to reiterate that at no point in time have SECU students or staff been on strike, nor has there been strife of any kind at the university. We want to assure Kenyans that the university is peaceful. We have our challenges, but we know very official means of handling these challenges. I, as the chairperson, from where I stand, we are very ready as the student association and our students to welcome whoever will be appointed as our next Vice Chancellor. Comrades, power? Power. 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 Thank you. Aya twitiana na cia comrade tu kwa moke somoni ni tuyoka kauntini ya Masaku mongame monene wa kimanisio cha kiuvundi cha Momboni kauntini ya Masaku Collins Kaloki ni wathuthia atongo ikutethecia amuika na muno eitu kwanisia ndoto sio na kukwata utwika yulwa kukutana na maundu make kalile Kaloki anena kabina kala wakwatiania na muyumbe wa kathiani Robert Mbui kuviungwa iseso ya kuvundisia eitu alama tana kwata mianya kulika imanisio ni cia kiuvundi Mbui aiwetaka na iseso yi yetwa iwe sio ni kivathukanio cia kathiani no kana kuola ngalama ya amanyewa kutambuka kukwata kisomo na diambo thanga mheshimiwa Mbui nundu most of the trainees ile ni betu ingi alata nenamo ni young mothers and wala young matwa iwange mayona ambition cia kwembo na skills lakini matwa wa mena family na makwata opportunity kwa mheshimiwa ona aiko matia tina nundu they have been training matraining ome mono boda ma drivers lakini aka whether any left out na mheshimiwa wemba na that vision amose palamwe maina ambition si akukwata skill with any matraining wa kuona zateba na training which will take up to the end. Most of our ladies alama tu wa mama school member amatu one either their ambition their visions neta yatwika doomed kuti kulia leaders ile inge sie milate kindu kimbo onambe sia o train akala mata kwata skills sia kwikondo nondo akwethwa mandi za advantage nondo matwa iwe kisomo cha polytechnic ke under county governments na kiune important in fact ke kaibatoneka county sito ikamanda kwikia program zungu vewesa kwithia ni mathethe cia andu ingi ni kwithiwa training esu na kemba no nguve ikita kwimbwe condense itwe na kila mundu gukwata kisomo kila mundu gukwata kemba ni ko seovya nzwe beauty mundu no atumie kisomo kiu kwambisia kaundu kake kuni ndona okulia ona county government situ batoneka onamo masise ma incorporate programs short courses thini wa polytechnic situ nitona kutethia andu maitu muno challenge kila kemba kikatika TVET institution ni financing ya isiana nondo with ya siana mbingi kwata fees wa ku train na mostly siana itote the mbingi no leo train wa nondo wa kwethwa a challenge. They are not being financed. Na tekola all the other stakeholders. Kabwe bato meka maka training, maka finance, asiana maka itetheza. Ugether nisi akwata skills. Mono challenge kila kenene kibo ni cha on the issue ya co-finance. Isiana i-training. Niwo atongo yikwate imbawu amuika maondoni asumia kunya kisomo na utwika atandithia soko ni wa mitumba musini wa Masaku umonde kioko ni mavingi soko usu na mauma alia biasala sio nde wa malelo maiteta kana biasala woni wa likilelwe ni atandithia kumanza alama vanga na kutulule siendo sio malelo ni alama likite soko ni uwa mitumba na kutuma atandithia alama teya soko ni wa mitumba matarania wasio ingi ni mamotola mote minister muveani waki wakauntini ya Masaku Catherine Mutanu na MCA wa ward ya Machako Central Nicholas Nzioka nondo wakila meweta ta malikile uthukumi wo na kusesea atandithia asu mateya nza wa soko uo wa mitumba. Daniel Mwangala ni wasiokethia na ripoti ino ya kio cha atandithia ma mitumba musini wa Masaku. Atandithia alama toya cia biasala wa kurutothia mitumba musini wa Masaku masani ma muthina kwiwo mundi ni mavinga soko wala maumale sindu cio na maivanga malelo ni mekivothoka musini wa Masaku maivinga malelo kwa kila meololamika kana vya mama atandithia methitwe maine wa mwana wa kuvanga nguo cio nza wa soko
na kutuma atandithia angi ala meutwaisyo atandithia wo sokoni maendelea na utalania wasyo. Idio munde taswania kumalia zindu zitu tuteye banza nundu nibo bethi hapa itewa ni aukas na aukas ni siekiwe soko pala leo soko taiba kanzu soko taiba kindu chochote na soko witu ni wathele ile bazini ando ni mekiwe ni minds kana soko wailite kwambia saa 10 na mauma soko nila yitu maeka uthoa moka uthoa zindu cia laisi owo munde ni tukwenda ngana gavana wa Masaku wa county government ya Masaku andrezi issue ya aukazi ile siumanza na mitoka iko kautemea zindu lelu na timu ini kwitwa head of sectors yise office and defense force nege ya uniform ya chief ukethia inspectorate ndio nondu ni uthukuma ije tuikwata chao na wathina watu iyo twa ukunia kulo kabetanga soko ela lelu wale ile betanga iki na twina thina wathitha ndani ngwasitu ciekalile mu ienda na tuikwata kindu tunyusa aje ije komitoka wa embesa cia ibachai tutinda atwa andwitwe wangondo itwa mutwa yathe na witu ona nderwithia ona twima kalatrasi ona tunyiando twithanga balelo mpaka ela makosa pata witu nikitumi niki wala serikali ya kaunti ya Masaku yanengane mioloto meu wala ndini wa mioloto imeu ila yanengane munene wa thukumi serikali ya kaunti ya Masaku Lawrence Ngovi itina waomba nona ene ivila mangwatini usia atandithia nikana atandithia makurulia sindu kana okas yuma iketikela wa kuvanga sindu sionza wa masoko na nza wa biasala siene musini wa Masaku wala yukitla mutandithia wa kulwa atwaesie utandithia sokoni ile ivaniwe pai mundu wika okinya ke kala bandu bamwe tabauni ongamite aenda atembete ukethia ndezi kiva lokwatika niwo kana tiwo tuikatete kwithia mundu no mwo kwazia nioka kana ena mathuku kana we na kindu hapana kama we nioka utembeze mali yako pasavyo twaleanwa alangi na mona andu mitumba ala nimo matumie keke wo munde nimetembea hii sokoni ndani soko ezu ndi mundu no mwa wendene na natembea bana ngaba no natembeye ba andu onde mateya abanza kuanzia leo gavana anasema na kuanzia saa hii kila mtu anauza kitu aingize ndani sokoni. Tunaelewana? Tunaelewana? Kila mtu ambaye anafanya biashara ya nguo, hii soko nimepata ni soko kubwa sana, aingize ndani. Wewe kama bahati yako ilikuwa ambaye ukakuwa huko mwisho, tutakuja mpaka mwisho. Kana unapanga kitu nje ya nduka ya mtu, wewe ukichukuliwa unachukuliwa na hiyo mali na inaenda. Na nyinyi mmesema namna hiyo. Siko sawa sawa namna hiyo. Na maene ivila kumangwatini ni siatandithia alama nena umbanoni maenda maofisa kuma serikali ni akaunti ya Masaku na alama thito maidikila utandithia wo maumano na mutuosu. Lakini wale ndudhukizia niko tunakula katithia. Nije katithia wangondi WMCA na ekaenda utukumba ya. Niko kana tiwo. So bwana chief of staff ije tuinandaya nitienda uthukuma nenu lakini tene wendaya nikenda soko usobe na nitu amuye nundu kila chaye mango yino kinsa matandiko kala naini nikenda muma wekata kabetu kaligana naini nikenda muma kekata ni muyati nyendine na nitutwiwa lakini twoka no sungio musio pio mutanu ekala kwa water pau eka petredi ibe diu nimesi kundila si town na ndo tiona mekite uniform yandikwa Wavinya Defense Force. In Kenya we have only one defense force. Daniel Mwankela, Mutongo TV, kumba kauntini ya Masaku. Aya naindi tuivika baunthini wa Vilingi twa Mauvoo twiwatikana nguthanisyo isu na kio cha atandithia asu nikikwithwa kivika muthia kwa mituki nondu wa masabe mundu kwase miaka monza ni mbingi kwa musumbe asumbikite itano noyo yailite ni penina kuma ngaliko cia endau kuya kitui naindi unge tumanyo sine NZOMO kwa utwivika bau twithiane mwendoni wa saa 3:30 nthini wa Vilingi unge wa Mauvoo ni ERASTUS kithuku NZOMO teresia mwende adula Mauvoo kwanzia ya meko kwa oyu ni utia moko ni make Veronica siombwa nthini wa kilungu kimwanya cha ndagitali mumane Mauvoo kauta naondo matonya kuitwa Tiwanesa.